qhu eshe nginibingelele masosha omkhonto wesizwe, nginibingelele bantwana bakamshuluzi kane kanxamalala enhla nasezansi. Ngiyanibingelela. Cha bafowethu, umuntu uthi akabuye ngale ndaba yase Ward 4 eMoyimpofana. Asebekile ama-comrade, babekile oGodole, babekile oBongani Shelembe, babekile onqanawe. Sibazwile bafowethu, siyanihlonipha, imibono yenu siyayilalela. Nami ake ngibeke according to i-information engifike ngayithola lapha eMoyimpofana. Number 1, leya ward kwakuyiwadi ka-ANC. Lamosha ikhansela lika-ANC to the level ukuthi umphakathi walifakela ipressure laze la resign. Kwayiwa kuma-by-elections last year, kwayiwa kuma-by-elections, kwa-emerja ikhansela lenkatha. Ngebhadi ikhansela lenkatha lagula lashona. So lama by-elections lawa sekwama by-elections esibili. So akekho ongazi ukuthi uMaureen lo imeya ulwile ngayo yonke indlela, to the point ukuthi uze wa engage herself ebugebengwini just to ensure ukuthi uwina le award. Abahlali base Ward 4 bathi i-voters roll ayikaze ifike ku-7,000. Solokhu kwathi nhlo i-voters roll yalapha ayikaze ifike ku-7,000, igcine nje ko-4,000, 3.5, 3.8 nje, ihlala igcina lapho. So kuba mangazile nje ukuqala ukuthi i-voters roll ibuye kulama by-election nabantu abawu-7,000 nento. That's number 1. Number 2, abantu abavote kakhulu above 2,000 bavote ngomhla ka-13, not ngomhla ka-14. Bavote ngomhla ka-13 kuma-special votes. Okumangazayo, ukubamangazile ukuthi abaningi bebevota beza ey'teshini ama-walk-in angomhla ka-13 bekungebona abahlali basendaweni, kodwa ngenxa yokuthi bebengagqokile iskipa sika-ANC ese-EFF bekunzima ukubavimba. Kodwa bayasho abahlali ukuthi abantu abaningi bebethuthwa iy'moto la izolo ababazi. Uma ukade ulaphana eMoyimpofana kufanele ubuyibonile le award ukuthi isikhathadi kangakanani. Ngisho imizi ithi isikhathadi imizi, but la ekhona khona imizi uyifice igroup, mhlawumbe i-group of 15 houses or group of 20 houses, bazana abantu. Like leya ndawo inkulu inwebekile kodwa abantu bendawo bazana. So-ke uMaureen-ke obviously ulande abantu kwamanye amaward wazobabhalisa la, of which is very capable to do that. Waphinda wathreatenisha laba ebeba-offerishe ama-learnership aba-1,000 to ensure ukuthi they vote for i-ANC. Sonke sizwile ama-threats through ama-voice notes akhe. So leya victory ka-ANC is a fabricated victory, is not a genuine victory. That's what has been stolen. Has been stolen from IFP. Ngiyafisa ke nje ukuthi nazi ma-comrade, nazi ma-commander ukuthi we were not fairly defeated eMoyimpofana. However, we have identified ukuthi
vele ukhona umsebenzi ekudinga ukuthi siwenzile siyama members omkhonto wesizwe, futhi kukhona ama-internal issues i-leadership that need to address so that sizoba solid and united laphana e-Ward 4. Vele-ke sengine-experience ukuthi ivamisile ukuthi iward enama-by-elections kube khona imisindo, but i-leadership ifike yathi pull back ukuresolve lawo ma-issues, we can possibly lose the ward. So those were dynamics in regards of Ward 4 eMoyempofana, ukuthi uMaureen, she was paying abantu. uMaureen uthutha abantu from amanye ama-ward. uMaureen uthreatenishe laba ba-offerisha ama-EPWP nama-learnership ukuthi benze sure ukuthi bavotela i-ANC. So ngisho kuthiwa awuyithandi i-ANC for the fact ukuthi unento oyikhombayo-ke manje ukuthi izokulahlekela, ubungena choice kodwa ukuthi uvotele u-ANC. Kulungileke ngoba siphethwe ile GNU, ngisho ngathi ulifaka enkantolo lolu daba ngeke uzulwini. Kodwa ngithi come 2026 umuntu uyobe vota la ahlala khona. Come 2026 umuntu uyobe vota la ahlala khona. Uma uyimember ka-ANC ijabulele leya victory, ijabulele leya victory ngani na, ngenxa yokuthi nina vele izinto zokuntshontshwa ifair anisayisebenzisi. Izolo besikhona lapha sikaze sibone ma-messes abantu bezovota lapha bebengekho, especially ke nje abantu be-ANC bebengekho, abantu bebelapha bekuwabantu be-IFP, iningi labantu i-ANC bingekho. Isizathu sokuthi bingekho ewadini kuyona eWard 4 abekho abantu be-ANC. So laba yonke le number le evotile ibikade ilando kwamanye amawadi, so bebengeyona i-part and parcel yase-Ward 4 izolo ngomhla ka-14. Kodwa-ke ngiyasalutha kuwona wonke ama-region afikile asupporta laphaya eMoy River eWard 4, wonke ama-comrade afikile asupporta. Umuntu uyasalutha kakhulu. Kodwa ngithi come 2026 umuntu uyobe sevota la ahlala khona, i-ANC ngeke inuke leya ward, ngeke izinuke leya ward. So ke ma-comrade ningaphela umoya, ningazi ngabazi. Sibonge kakhulu, ngiye ngayifaka enye ivideo umuntu ebonga iTheku ngendlela eliresponde ngayo kwi-program yama-by-elections yesterday. Umuntu nje izandla idlula ikhanda. Siyabonga kakhulu masosha omkhonto wesizwe. Siyabonga. Danko.